Casalune mul italucol raci, io boio de moie, ano boio de lucă tazdolene, ano sa Casalune, naza moret de rojette, sa Casalune maritako, ni so bivole de peno špüco iz de motor, ano i tako to bilo za ne potenot Casaluna, ano pako ni so odžilde, to moje boje sjur. Čuj se prišla videti, da kako te me braniš te ben, se namuliš na... Kaj, ljivčega brano? Da kako se lepo sjorta. Pulka te se sjorta, tako imam vse lepo za se spomenu, da komela za... Ko nas se poračala mo babica, moj detle. Na ti plaža? Ma te se lepo sjorta. Letimo pa jo zadjat, dvide roke. Ne, roke to so gleda kako lepo. Tako to lepo. Ma čuj, kaj meni so mele ta noter? Ko ne so mele ta noter, so mele celo doto plahute, so bile... Vse to, kad sad aparata poviše, viš? To, kad sad aparat uprtene, ne so mele vse ta noter. In vse to so te šoldaške, to so podarili ljudje oziroma družina iz Solbice. Ano, niso bile je nalezle, ko rivala Uera, ta prva Uera. Ano, niso je držale, niso pa je doparale. In potem so podarili tu nama in da skranimo, da držimo tako kot imamo pa druge reči tu v muzeju. Ne? In to je važno, zato ker je en predmet, ki so rabili že takrat soldadje. Na Kaninu je bila prva fronta, a se spomnijo veliko, da so bile tu te bolnice, ne? Croce Rossa, to je ostalo še toponim. Na Solbici je ena cesta, tako recimo ali še prej, ne? Tam, ki še vedno pravimo Croce Rossa, zato ker je bil šotor, tinda, ne? Ta bila in zgoraj je bil pa Rdeči križ.